Om Swastiastu, kecunduk malih sareng Mimi, nijani Mimi lakar ngabo satwa, ani memurde, I jaga. Melah-melahang ni ngahang nah. Ada ketuturang satwa, I jaga. Di desa anu, ada anak pacul ngelah pianak adiri, madan I jaga. I jaga ini mesekolah. Sakewala keliwat belum pesan. Luden ia misi mayos, tusing demen melajah, apa buin megarapan. Di subane ia tamat mesekolah, bapane ninggalin mati. Ditu nyangsan mayasan kone ia ijaga. Tusing nyang abedek nulungin memeni. Lagu tanjani memeni berag akik. Ngelemekin ia ijaga, tingkahnya ani males buka keketu. Nah, kacerita jani, sedak dina anu, ijaga ia melali ke cari ke ngajak timpal-timpal ni. Ditu kone ia ngalih jangkrik. Nganti kone peteng mare ia mulai. Teket jumah ni, laut ia medar tur medem. Di subane tengah lemeng gede, ditu kone ia ijaga ngipi kalih oleh jangkrik gede pesan. Pakino kone ia ijaga bahan ijangkrik. Tur kini abadna ijangkrik. Cai jago? Kita pesan cai dadi manusia? Keliwat mayos cai saja oh. Sing pesan cai mikirin tur raman cai ni nganti beragakik cara jani. Keginan cai ni tuah melali tur medar dogen. Mesaut kene ya ijaga. Ibe jangkrik. Apa je pemomongan ibe kapening kai? Kai tu sing jekengken. Kai nak mula tu sing demen megarapan. Ane demenin kai tawang. Mula tuah melali. Medar. Tur medem dogen. Puin kene ya jangkrik mesaut. Yening keto subuh pesaut cai ne. Mai je. Cai milone nake ke umah icange ane ditu dikelot kangin. Yening cainya ditu cai lakar bangcang ngideh pipes muah mas. Para ningah munyin ijangkrik buku kito nyak kone ya ijaga nuotin ijangkrik. Ngencolang kone iya ke umah ijangkrik ditu digoa ke kelot kang ini. Dekat di umah ijangkrik ngon pesan kone ya ijaga. Sawireh nepokin mekejang sarwa gumatat gumitit pada megahe megarapan. Tus yang ada ani nengil buin absi. Buin ya ke tengah. Lagu tanya ngetang ya ijaga ngon pesan. Ningalin pekenyahnya. Pesrenam. Wih Dewa Ratu. Pesan ada mas-masan dini. Ditu kone lantas ya ijaga metakon teken ijangkrik. Jangkrik. Nak nyen sujati ni ngelah mas-masane liu pesan buka kini. Mesaut je ijangkrik. Nah jago. Emas-emasan ane liu ane. Tuah gelah ajak mekejang. Nyen je ane nyemak. Ya subuh ane ngelahang. Mara ni ngeh. Ijangkrik memunyi ke kitu. Ngencolang ya ijaga nyemak kamen tur nyaup mekejang mas-masane entu. Disubani bak kamen tusing buin mesaut apa lantas ia mulai ngabo mas-masane. Buin mani semengane bangun kone ya ijaga tur inget teken ipiane ibisanja. Ngencolang ia nyemak tambah wiaden nyemak arit. Ditu ia nuju ke tongos ipiane. Ngencolang ia numbang. Tuk, tuk, tuk.
ngalihin umah ijang krike. Pian numbak. Tusing iya nepuk gok buka di ipiane. Makisid ko ni iya. Iyan tumbaga. Sing masih iya nepukin gok. Apa buin nepukin emas. Dapat tanga ko ni makejang tanah ni magaburan. Ulian tumbaga oleh ijaga. Ditu lantas ada anak odah liwat. Tur metakon. Jaga. Nak apa gaen cak ini ditu? Adi makejang tak nak gebur kene. Ditu ya ijaga nuturang seperindikan ipiane ibisanja. Gede kone anak udah hentu. Aduh, jaga. Dong cai nganti mepeluh ke kene ulian ipiane ento. Aduh. Nah, jani di ngehang ja tutur bape. Undok ipian caini bisa janto sing jaketo jaga. Nah, jani kadung subuh kene pekarangan caini pada megeboran. Nah, tegarang. Puloyen jani to aji sarwa pemulo-muloan. Apa kena caini jagung, timun, kacang tadi, apa aja. Yang ditu cai seleg megarapan sinah ni lakar nemu hasil. Dadi ni lakar ada kepeken ditu lantas cainya man emas. Cara dipian cai ni sing jauh lihat cai numbang ke kene jadi cai man emas jaga. Suod anak odah entu ngomong ke keto lagutan iya mulih nih. Ijaga ngencolang. Ditu lantas iya ijaga luas kepeken tur melis sekancan bibit. Bibit jagung, bibit kacang, bibit ketimun, miwah anilianan. Ditu lantas iya megarapan nanem mekerjang sarwa bibit entu. Mekelo-kelo subah kone mebuah tur mokoh-mokoh pesan. Ditu lantas buah ento mekejang ada pekepeken. Ulian ijaga jani subuh nepukin hasil. Nyangsan nyelegang, nyangsan demen kone iya mau pulau-pulauan. Turjani mekelo-kelo ijaga dadi anak sugih. Nah, cening-cening ajak mekejang. Keto nyenyening cening seleg megarapan. Sinah emas. Apa jalwere ane kenahang cening. Pacang nyidang panggihin cening. Yening cening males. Tusing seleg cening megarapan. Apa je tagih cening. Tusing je nyidang panggihin cening. Nah, amun tu malu satu ane jani. Cening ajak mekejang soba pada manjos. Yening tonen kamu malu engalin manjos. Tulungin lantas imeme megarapan. Luire ngai canang, ngai tangkeh banten nasi. Apa aja, apang imeme masih kendal. Puputin malu rauh riking Om Santi Om.